Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku برای برومت. از ایروز وره بحثا اخلاق گیجی اخلاق اسلامی بکم کو پر انسان افجبیر کری انجی اهمال دکن انجی قطع و نای بیروان. اوجی رب العالمین دبیجه و چو خوار ناوی ملسر ببیجه. گاوا و هر تشتا کو خوار و نگو بسم الله او حرام دبه. خدا تعالى لسر في مجاري دسورة أنعام آيات 121 دا دبيجة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق دبيجة تشتاكو حبو تشتي خوارني حتى ناوي خوادي لسر ني قوتن نخوا چرا ابگونه کاریه سدم چیه لورا دسویج خو شاردوه Taştıya size maşallah ser sıfır teceyi hamu pır cüre hamu cüre nimeti çen çeşit peynir zeytunu çok az nimeti Xwedê ser sıfır teceyi evar nivre meja embe xwarina nivre feravin wusayê eva xwarina evarê wusayê gelekî mirov henin bê ku bizane bi ku Rebbil Alemin ev qencî hanê pêra kiriye ev xêr û xweşa dayê hanê na rawî bê qeza bela derbas bîye و تو درد و کل کدرکی ندایوی سر ده بلا مصیبتکی جنا آنیه و هر تم سفراوی تیر تجیه هر وکی قخواد تعالی تو نبه حشا من حضور حشا حضوره و وقت دواره دکه و سر دخو و دخو حتی زکی بنا پخه تجابه و راد و ندوی بسم الله و نجی ده داویه خوارنه دا دوی الحمدلله ev عادت هانینا ev fermanê hanena fermanekî ahlakek İslamî fermanekî Rebbil Alemin a ilaha Rabbaniye Xwedê Teala li me hukm kirî li me ferz kirî divê gava we tiştekî xwar îlla navê min li ser bibêje ji ber vî dema we xwarin xwar bê Bismillahirrahmanirrahim we serî de ji bîra kir di ortê de bê Bismillahirrahmanirrahim di navê de an jî li dawiyê bibêje لگاوا وجبیرا کرو نگوت ام به خدا تعالی لگورا و آیات سوره محکم مرو گناهکار دو بیکو تو گناه کی بکه بیکو تو تشتکی خراب بکه تو بیل سبب گناهکار دو جبر کو ته نعمت خدا تعالی هر وکی ق خدا تو نه تو دخو و دخو تو ق باسا ناوی وی نک تو باسا ناوی خدا تعالی نک جبر وی گلی مسلمانا جیرو پیوا دما و چخوار و چه خوار براد بیرا و دابه پیشی ببیجه Bismillahirrahmanirrahim o paşe bخون دا خدا تعالی خیر و خوشی زیاده تر بده دا خدا تعالی خیر و برکت تک ناو رزق و تک ناو مال و تک ناو عمری و خدا تعالی و مالبات و زارو زرچ و به هفرا بخیر و خوشی حیاتک مسعوده حیاتک قنج و خوش یا باش بده